Ukratko da vam kažem šta je program Pametni koraci. Program Pametni koraci je nastao po metodologiji i istraživanju koje je radio Benjamin Franklin prije nekih 290 godina otprilike i tiče se vježbanja dobrih navika, karakternih crta koje pomažu ljudima da uspiju u životu. Ono što je jako bitno i kao korist za roditelje jeste jedno skoro istraživanje koje je rađeno, istraživanje koje se radi već 5 decenija, ali se skoro objavilo da petica u školi ne znači uspjeh u životu i da desetka u školi ne znači uspjeh u životu i da 33% kognitivne kompetencije za, tako da kažem, sve poslove utiču na uspjeh, a 66% su socijalne, odnosno društvene i emocionalne kompetencije. Kada je u pitanju liderska pozicija, menadžerska pozicija ili vlasnička pozicija, te kompetencije koje su društvene i emocionalne još više rastu i one iznose 85%, a kognitivne 15%. Da samo skrenem pažnju da je škola se uglavnom bavi kognitivnim kompetencijama i ne želim ni da omalovažim ili da kažem da je to nešto manje bitno, baš suprotno, kognitivne kompetencije se zovu još threshold kompetencije ili bazične kompetencije i one su jako potrebne da bi mi uspjeli u životu. Ali posle određene tačke, ako svi imamo kognitivne kompetencije, onda se pitanje postavlja šta pravi razliku. Ono što pravi razliku jeste vaš entuzijazam, vaša istrajnost, vaša borbenost, neodustajanje pred preprekama, preduzetništvo, kreativnost, sposobnost da generišete ideje, da ih implementirate u praksi, u stvarnosti, sposobnost da mentalni impuls pretvarate na ruku. Dakle, to su neke stvari koje nisu vezane za kognitivne kompetencije, iako kognitivne kompetencije pomažu u tome. Dakle, ono što mi radimo s pametnim koracima jeste da djecu treniramo 7 mjeseci društveno emocionalnim kompetencijama kroz projektno bazirano učenje, tako da su oni na kraju svog programa imali prodaju limunade u Budvi, u Podgorici, u Delti i zaradili su svoj prvi novac. I možete da zamislite kako dijete, recimo, od 5 godina, kad uzme 50 eura ili 40 koje je zaradilo i stavi ih u svoju kasicu prasicu jer je prije toga vježbalo štednju. Dakle, to su sve vezane navike, a prije štednje, recimo, dođe strpljenje i umjerenost koje drastično utiče na štedljivost čovjeka u kasnijim fazama života i to je nešto što mi pokušavamo da prenesemo djeci, da od malena grade navike koje su temelj uspjeha u životu.